I ćao svim ljudi, ja sam Alaba i kao što vidite ova epizoda je veoma slična kao prethodna, da mi je pretio klan ubojica, to jeste pravi klan ubica sa serverom Games BL, to jeste poslao mi sliku servera kako ga je ubio i poslao sliku nakoli kako je njega ubio, a ovaj put mi neki drugi klan ubojica se javlja, kaže ćao sa velikim uzvičnikom i caps lock upaljen. Ja sam pisao upitnik, on je pisao zar još ne spaš, pošto je bilo 12 časova i 20 minuta. Ja sam pisao ja nikad ne spam, pošto ja uglavnom ležem oko 6-7 sati ujutru i sad sam upitnik. To jest da ne smanje koja nam je kasan te ujebo majku ti. On napisao uskoro ću te ubiti i spaćeš zauvijek. On je napisao, ja sam pisao, ne, baš sam se uplaši, već su mi prijeti taki kao što ti govno malo. Pošto mi već prijetilo mi već jedno 4 klan ubojica, klovon ubica, pravih klovnova, kursa traješnja klovon XD i tako ti sranja. Prijetilo mi njih već jedno 4, tako da znaju kod im prijeti taka deca, ali ovaj put je izgleda ovaj klovon pravi. I napisao je, vidiš ovog mali, posle si kovanim i kako mu je ogreban vrat. Ovo mu se desilo prema što sam ga ubio. Tako, baš kako lik sera, a možda ne sera mislim. Ovo mu se desilo prema što sam ga ubio, tako ću i tebe, samo još gore. Ja sam pisao, znači ne mogu da verujem brate, a sad ću mu ovako, znači ne mogu bukvalno da verujem. Ja sam napisao, ubio si Vanimija. Da, on je napisao da odsako sam mu glavu, ja sam napisao šta brate ono. On je napisao da mali dobro si čuo, a ti si sledeći. Ja sam napisao brate ne znaš da živim. On je napisao da znam u Novom Sadu u zgradi na 5. spratu, a to je sve istina, živim na 5. spratu, to u Novom Sadu u zgradi. Ja sam poslao kao nekog smaje kao what the fuck šta, kao ono kao lol xd čmar i to. Ja sam pisao da ću policiju, sada ići ćeš u pritvor za uvek. Pošto ono ići će u pritvor ako bude ono, zovete sve što kaže, preti. On je napisao ja ih ubijam kao da sam u GTA. On je vjerojatno mislio, malo je, treba piše GTA, ne GTA, ne veze, vjerojatno ubije tako kao da je ono kontent što ću kao, mislim, zovete što je tada kažete, jer, ono. Napisao sam bojim se, pošto realno uplašio sam se vrate, preti mi neki lik koji zna da živim, posle sliku Vanimije vrate, ja Vanimiju da je ogreban, to jest iz udara što ja znam i napisao je, ovo se ja što sam ga ubio vrate, ubio je izgleda lik Vanimije, odsako mu je glavu vrate. I on je napisao i treba da se bojiš, Vanimije, posljednje reči su bile jebi prvo mene, pa tek onda obraćale. Ali možemo da se dogovorimo, pošto ćete ako mi daš Minecraft account. Meni se ovo bilo čudno i malo sam zastao. Ono, lik traži premium Minecraft account, ono, klaun, ne znam ja, ubojica, vrate ubojica, znači ne znam šta se dešava. Ako odbiješ, ošišit ću te na ćelavu. Znači lik je rekao ako mu ne dam jebeni Minecraft account, premium da igram na Minepexu da lovi ovce igra ship quest, znači lik će mu ubiti. Ja sam pisao nema najbiti ni da ako dođeš u svezi ću ti se za Vanimija. Realno ako bude došao znači ubiti to klon ubicu zbog Vanimija, zašto mi oni idoli to sve. I tako da sam prove ubojicu jedna je hladnokrvna kurva. Tu sam malo izređio zašto je lik ono jebena hladnokrvna kurva, tako je lik strašan i jebena je kurva. I on je napisao doći ću sutra, reci svoje posljednje reči, ja sam mu rekao duga klovnu kukuru sa strašnim, pošto imam to posle nekog koja smanje, neki će ovako što smene, pa mi je nekura. Pošto realno, a što možete vidjeti, ima samo jednog prijatelja, to jest je sklonio onako prijatelja, mogu da vidim ko su mu svih prijatelji. I kao što možete vidjeti, lik je malo bolestan, ima sliku nekog klovna i lik je bolestan, piše sam sebi, naprimjer vidite, lajkove sad sam sliku i piše, napisao je sam, fuck! Lajkuje sam sebi sliku i komentarisao je, sviđa mi se kako sam ispajan. Oh my god, ljudi.
Oh my god. Bio mi je u šutu skoro golub. Oh my god, možda je to on postao golub. Neki napisao sviđa mi se kako sam ispao na sliku i lik je sam sebi odgovorio hvala. Onda je lik ovdje datum rođenja lajkovo kao smešno i napisao je baš sam mlad i odgovorio mladost ludost. Tako ljudi, ovaj lik je vjerojatno bolestan, vjerojatno neki veći stepen treba da se pritvori treba lik da umre, da se pritvori malo tako to, pošto realno dok taki kao što je on istrebit će pola ljudske rase jer ovo je pravi kolon ubica ubio Vanimi, a ja sam sljedeći izgleda. Tako da ljudi, ostavite mi podršku, nadam se da drugo da vam kažem, osim da mi ostavite like, subscribe i share pre nego što me veliko ubije. I nas što da vam kažem. I u sljedećem klipu Alaba se odjavljuje sa balkanske YouTube scene. Pozdrav!